Era Akashwani Itanagar Dibrugarh Mashusa Duba Ramanga April Jeling Rambalai Tarik Pang Hajanera Kharbanga Pang Aro Rangja Balai Bay Kuminit Thora Nangso Tangsa Program Tafangrai Machurangja Rungrang Rokwang Konkamamaira Thailand Mung Capital Bangkok Nang BIMSTEC BIMSTEC Summit Meeting Kathungro Iri Meeting Po Mungkang mo ariang jangro aro seheng linrang akhek ra ngoro Prime Minister Narendra Modi ro machusa phanto perju Prime Minister ro BIMSTEC mungtam nang business camp tachen mo homoi thogrosu ngoman phant nang BIMSTEC Chamber of Commerce manmo ngoro nai permo BIMSTEC Summit Meeting po apangtek tathungmo ngoro rokhepto aro BIMSTEC mungtam nang local currency ngan mo pailai tayang mo kaunang maitai study kuri modo Prime Minister Modi rokto perju IT sector wang potential po kamnang lamanro re BIMSTEC mungtam po technology kaumo aheng tayang rang ra ngo Prime Minister phanto BIMS TEC BIMSTEC Summit Meeting hai Prime Minister Modi po machaurang jakau Sri Lanka mungnang kachi ngorokto Parliament wang Lok Sabha nei Rajya Sabha Wak Amendment Bill nei perma Musalman Wak Repeal Bill per pass kuri kham Prime Minister Narendra Modi re machausa social media post nang ren tehute Prime Minister Modi re Parliamentary Committee meeting nang tongthok to MP hengmo dob ren tehute nang MP heng re iri bill per seng lin mo hohai kutu ngorokte perju mungwang balibai maiheng re Parliamentary Committee ma mama sayaran per kukha modo Prime Minister Modi re maiheng ma ren per tehute pertung nang Parliament re Wak Amendment Bill 2025 per pass kuri khama achung sorkai wang Home Minister Amit Shah re Parliament per Salangka te aro ariang bill per pass kuri khama Prime Minister Modi re Prime Minister Modi manai Minority Affairs Minister Kiren Rijiju modob ren tehute Gawati wang North East Zone Akashwani nei Doordarshan ADG Ashish Bhatnagar re balibai sector tamwang wamangro mayung hengjam manaisa Akashwani Itanagar office nang rafante preju North East region nang Akashwani re women centric programs ma homai pe tachenchi ngorokte Akashwani wan program nang daily segment women time pe tafangmo tanrungo ADG Bhatnagar rafante perju Bhatnagar wadob mai phangnang tongthok kam karakmo sorkari welfare scheme ra aro Akashwani wan homoi nang rungrang pe kurore singamung mai pa amai tayang ngorokte perju ADG officer hengjamani officials mai hengjamara perma casual assignees mai hengjamodob rafante hai Doordarshan Itanagar station per raikata Arunachal Pradesh jakungwang Bandardua bazar nang tarang naisa nga pe amongmo rechut hai pang bangai korok mai wasira mai wani jotte per mai pe Bandardua police re lute ngoro Itanagar capital region Nahalugun SP Mehin Gambo refante pertung nang case pe BNS jakungmo register kurite perju fight mai pe machau Trims Hospital nang tongro treatment lamro aro api pe ahu jangro ngorokte aro mai kangyangchi paso nei hanti thabachi paso ajo aja rungrang pe kurang jangmung ngoro Nahalugun SP re singamung mai ma rokte fight mai kamung nang rungrang pe social media platform Voice of Arunachal nang aja kutu mai sak nang action lam police re lamlu lamtengo SP re phante Rajiv Gandhi University re college ligwan samo nei school ligwan samo ngoro manisa university nang machawang ICMR title
multi-state implementation research study on suicide risk reduction and improving mental well-being project consultation cum review meeting ta thung te irim meeting re machawang research study pe papum pare district nang nai Itanagar capital region ICR nang higher education institutions tam nang nai school tam nang tayang tama pang siso thogre haima kam kayang re kamung nang rafan ma tan re ira study re nang mung nang nai Arunachal Pradesh state nang suicide risk reduction strategies per tagma hohai kuchingo ratung re rungrang itana thum re machau nam re sai suta chen